ungababona begqoke kahle esweni ungababona begqoke kahle esweni ungababona begqoke kahle esweni bona bagqoka amafeko wembo bona bagqoka amafeko wembo ifeki original esweni ifeki original esweni ayibo ifeki original esweni bona bagqoka kamnandi wembo bona bagqoka kamnandi ungazuthembe wembo ungababona bekhoma ku-TikTok ungababona bechoma ku-Facebook ungababona bechoma ku-Instagram bona bagqoka amafeko wembo bona bagqoka amafeko wodwa ifeki original esweni wembo ifeki original esweni wembo ayibo ifeki original esweni bona bagqoka kamnandi bona bagqoka kamnandi Asibonge ukuthi ube nenhlanhla ukuthi ubuke uzofike la. Abanye bafikanga la. Kusho ukuthi banebhadi-ke labo, but okuhle-ke ukuthi ngiyasenza nesiwasho sokususa amabhadi, bangasithola la kumina. Angikho-ke lapho. Lo khulumayo inomini elaziwa ngegama lika-King Noba. La bakwethu sinezikipa esizidayisayo lezi esicula ngazo la. Yabo akusho ukuthi khona la sikadla khona masithi fake original, sisho le fake yethu esiyidayisayo. Njengoba uyibona ngenhle kanje yatholakala ke noma ikuphi la ukhona siyayifikisa. Ama price abiza kanje, iskipa siba u250 lezo sibonayo sesihle, uzikhethele design bese lokho kunye okuyilokhuzana okuyisweater wona bese kuba u350 lapho eta u60 ukudeliverwa kwaphepha kuzo zonke lezi zinto engizishilo. Siyabonga kakhulu, siyathemba ukuthi nizothokozela nizithenge lapho nikhona. Siyatholakala kule number elandelayo. Uya WhatsApp ethi 079 bese 100 84 09. Siyabonga kakhulu.